क'क्राझार जिल्लानि तुलसिबिलाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। मोब्लिबजों बोगथाबजानायजों सासे सुबुंनि जिउ खहा। थांनाय हरनि समाव हरखाबै न'नि मोब्लिब बन्द जानायाव मोब्लिबखौ फिन फोनांजाबनो नाजानायाव बे दुखुनांथाव जाथाया जायो। मोब्लिब बोगथाबनानै जिउ खहा जानांनाय सुबुंखौ यार आली सरकार होनना मिथिनो मोन्दों। यार आली सरकारखौ तुलसिबिल देहा फाहामसालियाव फाहामथायनि थाखाय थिसनदोंमोनब्लाबो देहा फाहामगिरियाव जिउ खहा जाबाय होनना फोसावो। बे समाव मोब्लिबजों बोगथाबजानानै सासे सुबुंनि जिउ खहा। हरनि समाव हरखाबै न'नि मोब्लिब बन्द जानायाव मोब्लिबखौ फोनांजाबनो नाजानायाव बे जाब्रबथाया जायो। जिउ गोमानांनाय सुबुंनि मुङा यार आली सरकार होनना मिथिनो मोन्दों। মই যিমানখিনি গম পাওঁ, মই বজাৰত আছিলো, তেতিয়া এটা ফোন আহিলে যে ল'ৰা এটা কাৰেণ্টত শ্বৰ্ট খাই পেলাই মৰিছে। মই সুধিছো কেনেকৈ শ্বৰ্টটো খালে, ক'লে তার ছিঙি আছিলে, তারটো যাই পেলাই হাতেৰে ধৰিছে, তেতিয়াই ল'ৰাটো শ্বৰ্ট খাই পেলাই অজ্ঞান হৈ গৈছে। মেডিকেলত লৈ আহোঁতেই ৰাস্তাতে ল'ৰাটো মৰিছে। ল'ৰাটোৰ নাম কি আছিল? ইয়াৰ আলী সরকার, ইয়ার আলী শেখ। ঘৰটো ক'ত? ৰূপসী গাঁও পাৰ্ট 2। এইটো কাৰেণ্টটো যিটো শ্বৰ্ট খালে, এইটো কেনেকৈ খাইছে? এইটো মানে একচুৱেলি ঘটনাটো কি আছে? মই যিমানখিনি গম পাওঁ যে মই বেলেগৰ ওচৰত শুনা পাইছো যে তারটো ছিঙা আছিলে, তারটো সি হাতেৰে ধৰিছে, তেতিয়াই শ্বৰ্ট কৰিছে।